Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ulun tuan ban mandum khusus cih yang tengah gepreh-preh nonton acara Ratuh di Aceh TV. Kamu mbak watenyo katruk kuno, kamu bi hiburan-hiburan segar kepada saudara-saudara tenteji dalam rangka getanyo ta sosialisasi sabi-sabi tentang seni tuturnya yang bawa penting bagi anak-anak getanyo sebagai identitas yang toh urang Aceh cinta terhadap budaya dan lestari budaya Aceh yang penting Aceh TV sabi-sabi mempegah karena nyo juga jut penyampaian pesan-pesan kepada saudara-saudara. Mbak Wate yang berbahagianyo dan mbak saatnyo luntuan tidro di Aceh TV karena Syekh Sofian na halangan bacut dan na Fajar Sidik yang dua kamu. Jadi tapi walaupun demikian Ratuh tetap gedanyo dah jalankan sebagai tugas untuk penyampaian yaitu melalui sastra. Kru semangat rahmat ba Allah kena melimpah dalam dunia ni bahasanya ada mutua dan lom ayat surta poma kamonyo katru yuh melangkah keno hai ayah bak layu kaca nuka don wahai ayah atuk mepegah memacam rupa bagi gedanyo ada mutua nyo hamba Allah yang dalam dunia baik tua-tua ku zidro Allah ingat ayah Bandung saudara bintang rotimu ta'umu ble-ble syahya aduh gle indah lagoina na bacut haba lun kunu rawi dengar hati dua lebannya mupu ke haba hana dom lahi atu hati ulun calitra na dua pemuda taboh kampung wahai tengkulun mohon kekaya angan-angan urongan malam
Untuk sedan dengan Innova, tapi pemudanya kerja pitan. Wahai orang kan han puata kira yang tidak pemuda Yohana lun buhnan menanci tidorakan lun buh pihana dakul laju nyo tidro ti aurakan si be olehnya hayu lumpahna hai uro ke uro hai meganto malam dua awaknya angan-angan ke kaya mulai pun tia tanyong bak si be hai ada bohati pakri bancara nyona pu ku tanyong bakah hai si be pakiban berhati tanyong bukaya lagi awaknya dijak kena kudih mangat bukoli terus unang gro muti terus unang gro Amerika kiban cara tanyong sabi di kampung talo jurung muot han pu takida Munyo matalah nyan hai akapegah Yan mangat melempah Jamunyo menawa kecara Bahat tajak merantau Umaletia kudih Tajak belah deh Letat bulannya Lun kalon awak anyan Yang kadijak kudih Hayu wade wahai apa anamu pu ka pegah kahai hai be mutua ka kalon je tidolah kai woi Malaysia oh hi woi deh ci musapu bidan uranya na ruko payah lun pudaba Hanaku dukri pakri ku pakri nyoni bak gada nyokata nyong bak lun bit hanaku doa di lun pi memang dalam kepala tapi ku fikir pakiban macam geta nyodek badan muhut ke kaya tengah dipegah haba dua awanyan Doh tungku suman kenan ledeka dia apa sumanyo cik hayahan bagawa diganyan hayado banggo getubit lam penjara getubit lam penjara ka senang bagawa gekalan awaknyo di merantam bak jambu jaga Bantro kenan di apa tuman getanyang rijang ba awak nyandua hideh buno kudungo pu kamu nantam dikahai gam nyo dua ku kalon kadawati angan tibe kapegah laju le mupu apa kada Hayo matanya doa awak nyawa pegah menon atabah perkara di lon kutuman dua hadi kamo hawa jamuran tonyo perlela kekaya urongan malam lon hana dengan lon ngala aku boje galak kekaya galak hati gogo di lon modo
tiga gonu po pesawat udara menanang kegala juga nan di tino lilon tim uro tabelon ro ye mata tuut lam tibe he apa tuman dilon pi menanyo galaklah kekaya nepegah cara kedua kamu pakai ban bago belu belanja kibana menama tu berkaya kamu nepegah jino wahai apa oh hai anu mutua menyonyan kapegah mangat lagoina nyo dilon uroje hai adik B nyo kaluh mahate dile kakaya temana talah bacut dilon nauru muhab lon kai drop pebut lon anjir lon cerita munyo perle gada duanyo nyo kadengo lon nyo na tabo haba tapi baik di depu oleh awaknya wahai ada masuk penjara daya apa kena benadi danyo yang tak boleh ganja munyo katem daya ugle hai dek boh hati nyan ku tak pula bakong kon ngon raya un wahai dengkulun yang bakong mabuk kata menyonan pula berkata kaya tanya aku patih kenyo kalau aku rata munyonya nu pegah apa tuan nyo kajadeh mujantang kamu tamong penjara hana modern lain bukaya kamu kepe bunyo doh hana makata munyo kamunan jika jauh lain wahai culem tibe nganti hek kakerja cula calawah menurut lonyo dikahan kaya menyokon buatnyan kakalon awak lawiknya hayuhan baga wahai sidara habapi habe di apa tuman tingai awaknya tinan bandua mio kali aku pega di dun lagenyan nyolun apa tuman cikali kaya munyo purle gata haintan berkaya lagenyan patihilun laju butigra dilun jino aku ja ugle na padu merante yang ku pula bakung tidih lungki agle tingah na hati kalamku kaya kajet kah jino ka pike apa teman laju le kedih gedeka tinggai tia kadengan tibe daudimu pakai di punadawa tiahana tan galak hidroku hana galak menyebutnya dikah be pikiban kapikir legada karena buat lagi-laginya wahai tengkulun pulam tak pula bakung lagi kendet among penjara pulam but harum lagi yang cik hana pahnya napa teman peryak pegahnya bak tanya wana muda rupa jisi be lain pikiran wahai urakan galak lagona
ditinggai si laju di sinan disudot rijang kude le tigra ditlung laju tinggai kah atinan kuat sudot apa tuman laju le tigra gata tinggai di tino menyohan kaya wo ka tigra menyohan ka baku di tino di kejino kude ku tudot apa